Enggih, Om Swastiastu, Rajang Semang alit-alit sareng sami, punapi gatre ring rahinane mangkin, dumugi alit-alit sareng sami stata kenak lan rahayu. Kacudok malih sareng Pak Guru ring rahinane mangkin, Pak Guru jagi ngicen alit-alite pepelajaran indik kruna. Ingin punika indik kruna tiron. Enggih, alit-alit sareng sami. Sane mangkin napi sane ke wedar malih bos nika mangdene tadi preside nguratiang mangdene napi sane ke icen malih bos alit-alite preside nincapang memahami atau meningkatkan pengetahuannya mengenai indik krunatiron puniki. Aturane niki wonten peta konsep nemu. Soroh kruna. Soroh kruna puniki kepahyane dados 4 wenten kruna lingga, wenten kruna tiron, wenten kruna dwilingga, lan wenten kruna satwa. Ing soroh kruna puniki sane kepelajahin inggih punika kruna tiron. Nah, ing kruna tiron puniki wenten kruna pengater, wenten seselan, wenten pengiring. Nah, secara umumnya ring pengater punika wenten imbuhannya nika ring awal an, ma, ka, sa, pa, tewipi, pra, pari, pati, make, sake, kumo. Nah nika ring pengater ring awalan. Nah ring krunatiron seselan puniki wenten in, el, in, meler dan terusnya. Nggih. Nah nika ring seselan. Nah ring pengiring, ring krunatiron puniki wenten pengiring ang, in, an, a, en, ing, ne. Nah nika ingyan ring krunatiron pengaternya nih seselan pengiringnya nih punika sampun keicen imbuhannya nih. Nah sekali punika. Nah semakin ngiring telebang siki-siki. Ini ke krunatiron inggih punika kruna sanes sampun poleh wewahan afiks. Nggih. Wewahan punika luwirnya nih wonten pengater prefiks kebos, wonten seselan infiks, wonten pengiring sufiks. Elengan yen pengater puniki imbuhannya nih di depan. Yen seselan puniki imbuhannya nih di tengah. Dan pengiring puniki imbuhannya nih di duri. Nggih, pengater depan, seselan tengah, pengiring duri atau di ungkur. Puniki lantur indik pengater. Manut krunanya nih, pengater punika mengenah ring arep nganteran. Nggih, kruna lingga. Pengater basa Bali luwirnya nih wonten an niki ring anuswara an. Wenten ma, ka, sa, pa, pi, a, pra, pari, pati, make, sake, kumo. Nah, niki contohnya nih. Wenten nunjuk. Niki sampun kerbaos kuno pola niki. Waning kruna lingganya kata dasarnya tunjuk. Nika kepolahan anuswara an dados nunjuk. Ring pengater ma jalan kruna lingganya nih boleh pengater ma dados mejalan. Ka kruna lingganya nih ke ejo kruna lingganya nih sesampun. Nah, ke sampun nah ke boleh pengater sa. Pejalan nah pejalan nika pun boleh pengater pa. Nika ring arep wonten mejalan niki wonten pejalan. Nika sami pengater nih boleh awalan ma dan pa nika ring kruna lingganya nih. Alar wonten pi tresna pi tresna dadosna nih. Alar wonten kruna ukud a boleh pengater a dadosna nih a ukud. Pra nah niki prabawa kruna lingganya bawa niki boleh pengater pra. Wonten pari. Pari iki kruna lingganya indek. Nalar boleh pengater pari. Wonten
wonten pati. Nah, napi pati grepe kuno lingganya nih? Nggih, grepe. Nah, nika boleh pengantar pati. Kalau dasarnya pati grepe. Nah, lar wonten make, pengantar make. Nggih. Kuno lingga make sami ya betul. Nah, nika nalar dados make sami nika sampun boleh pengantar make. Nalar mungkin wonten pengantar kumo. Nah, kumo wonten lipan, kumo lipan nika istilah nggih, kumo lipan nika istilah anak alit sane wau bisa melajah mejalan nika ten uning ngil nika ke bawah kumo lipan. Nggih, ring kumo lipan puniki kruna lingganya lipan. Nggih, lipan nika sane binatang sane batisnya hiu nika kelabang nika bahasa Indonesia. Nah, ngelantur ring seselan. Nah, seselan mengenah ring tengahin kruna lingga dengan kruna lingga. Nggih, niki seselan berarti mengenah ring kruna lingga di tengahnya nih. Yening kruna lingganya nih mepurwa antuk suara utawi vokal. Seselan punika mengenah sadurung suara ring ajeng kruna lingga punika. Yening kruna lingganya nih mepurwa antuk uyan jana konsonan, seselan punika mengenah ring pungkur wianjana kapertama ring kruna lingga punika. Nah, contohnya nih wonten sekadi seselan basa Bali luwere in, el, miwah er. Contohnya nih in nucap, nggih, in nucap. Nika in nucap. Wonten sumaur, misalnya saur kan, sumaur. Wonten telapak, tapak, boleh seselan el, telapak. Nah, ini contoh ring seselan inucap, sumaur, telapak. Nah, ini yang coba alite malebos rerah kruna sane masesalan antuk nggih kedados alite kirim link lewat WA Bapak. Nggih, nanti sampai ke sampun alite uning. Dados takenan ring kakak kelas, dados takenan ring orang tua, sapa sira dados sane uning indi kruna puniki, dados takenin punika taler ring internet, ring Google juga dados alit-alit ngerah imbonya nih. Nggih, nah niki niki tandagin Bapak, nika alit-alit durus rerah. Tapi contoh seselan Nah, lantur ini pangiring. Nah, ring pangiring puniki manut kruna nyane pangiring punika mengenah ring pungkur ngiring diduri niki. Nak ngiring nika pasti sampun diduri nggih. Diduri dija, diduri kruna lingga. Nah, pengiring bahasa Bali duwe nika wonten pengiring ang, in, an, a, en, ing, e, ni. Nah, contohnya niki wonten adepang nika boleh pengiring ang. Ajengin boleh pengiring in. Tulis an nika boleh pengiring an. Alap nika boleh pengiring a. Bapan nika boleh pengiring an. Ini duaning kruna lingganya ini bapa. Wonten sukating, nah sukat nika kruna lingganya boleh pengiring ing. Nah, wonten bebek ke, nah nika bebek kruna lingga nangga boleh bebek ke nika sampun boleh pengiring e. Wonten kruna gelahne. Kruna gelahne kruna lingganya ini gelah sampun nalar boleh pengiring nih. Nah, punika contoh inggian punika ring pengantar seselan utawi pengiring nggih nika sampun ketataran iwau. Durus alit-alite ngererah contoh sane kiosan nggih. Sampun keijen contohnya nih ring kruna tiron puniki inggian punika ring pengantar, inggian punika ring seselan. Kita ring pengiring sampun keijen contoh-contohnya nih.
Nah, durus mungkin alit-alit ngererah contoh sane tiosan. Nggih, setiosan contoh sane ijen bapak puniki. Sekadi bawas bapak wau dados alit-alit nakenan ring kakak kelas. Nggih, sapa sira dados takenin punika taler ngererah ring buku, ring imut internet punika dados. Angen alit-alit referensi nambah kewagadan alit-alit retat kala ngicen utawi menguraikan contoh-contoh kronotiro. Nggih. Wonten pitaken mlebos yen wonten sane durung ke resepan punika alit-alit dados WA Bapak. Nggih. Takenan sane dije sane durung paham, sane dije durung ngerti, niku alit-alit dados takenan lewat WA Bapak. Nggih. Nggih alit-alit sareng sami wantah sapunika materi sani ijen Bapak ngeninin indik kunutiron punika contoh-contohnya nih sampun ke ijen wau nalar imbuhan-imbuhannya nih sampun ketelataran terus alit-alitnya ngerah imbo utawi contoh sani lianan nggih angin negepin angin menambah referensi alit-alit sareng sami pinaka pemput abdur Bapak sinep antuk pramusanti sedurungnya nih ampura menawi wonten iwang antuk Bapak puputan Bapak antuk pramusanti. Om Santi 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 Om Suksema Rahajeng Melajah.